gayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa triko saan napod no nagan, tintay patangatangay drama itangam. Sakbay na, hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamaten kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Carig dita Taiwan. Kastiman ti kunani Kab sa triko. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kastauna rigat mi itiinak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti manggad, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi. Adama ti ikit ko nga adama balin na iti biyag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pa'y lanabaybayadan, tayin mo na nga inutang mo. Ita, umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna, atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sana gaputan na sing petak, kat gun-gun dawayan dakmatan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaron. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko. Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon, ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka, Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Isoan nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mat na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na tas saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka, ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't ka bantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kaya't mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kuno saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Tadan na kam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat adakan ka anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagi. Kanapigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mau, anak ko. Inak agiskwela nanti. Nadoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayada kaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tada kayo. Kunaklakit din di akon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing petak nga men. Amok ti tumulong ka nagitaawanan akas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasi iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila Di ka makinubnobya. Awan iskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Kadito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kwa na, Mario. Siyak timang papaadal iti ka nakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus lang dito'y balay. No agsasao ka kunamot lang sika tinang paadal ken kuana manipod first year college. Kat iti maudimot la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kagdak kalaban nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha?
No awanak, maragpat na ayata rapaap na. Awan na. Agbalin nga istampay no awanak nga iki na. Iso masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka, ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang na itangar aramida, no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amom. Nalalaingak mo lang ada yung amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Isu nga gatangang ka na. Kastuyak nga min, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak nga min ka. Ay, agyaman ak nga rodaan ti. Nakababain pa yun kada kayo. Ay, mamati akla unay nga min iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok kamawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na? Uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng. Umay kumanbayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Isu nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalalasanan. Di mon bayadan. Uray tay nosar mo jay ka nakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka nakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa na. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa dayjay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit sa rita. Ngam di mga rudag pautang, nukwa. Kasjay na nga ruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Ilyas, santo kundi tulong kang kwana. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't, tanagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagit Wan, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaramin ton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilang achichilap ti badok. Apay, kaanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mo ti badot Tanay, agpagraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar, kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta, sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias, idi nagdisnudo ka at tulungan. Isa di mo sa unti kasta.
Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudi la si Mistray at timulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel mabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo kidin day ta, tanubasit inakisukat. Isublim kit di dayta, tajak usaran. Ag maungak tulangan kan t-shirt. Isublim dayta, taigatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay nanan, ipapilit mo't niyan timayat nga iso timangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan riri. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, kan natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan nakparaken ka, Ilyas. Nakalpas ka malangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti ado at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal to'y kaanak ka. Tapno adamo makatulong ka datayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pala, ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti dua baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamen. Inlakpay tulungan ni nanang iti balay anti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anak mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan na kamot jay inam iji balayaw. Awan kadwa ken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngamne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay kung mamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablaawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo lang, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biig. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di. Ay, eksakto nga rod. Ada ngamin impabuk ko pag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay katuwa na, Auntie. Ibagam to kaninanang mo kaya namat ti umay barok. Kaya't na day dyan, Auntie. Sige, taibagak to ken kuana. Sige nga rod, Tainak mang tulag iti pagluganan tayo, tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. Owan niya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Aywan Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyal. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga Danielia sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gaya Milyas. Ingkantog bayadan, tanay agawid tayo. Naumputan ti oras tayo ditoy. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu iday. Bayadam tuntay na baten niya. Ha? Uwan, Auntie. Manot binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya,
Nagdakulan. Kunak ano ni Auntie ti agbayad, tay sumot nga ron tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin nanang? Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mo't dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mo't kit di ngem kasla masayang anak mo't. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi nila kay, ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usarunan ka bagais. Saanan ka bagais? Sukatan mi iti dakdakkel tani. Si Mewal mo't tan asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kanila kay ko. Ay katsi ka Alaak ano di yun kayat tasayang mat. Nalangaraw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaladawan ti ka makaanakan. Wananti, apay ka di dayjay? Nagbintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makitkita ki jay social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang naya, ante. Sagmamano ayad di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagninamat na, ante. Nanginaangam quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bali, tanukas di magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matin ang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan, ante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Anda ngamin your ornongak, ante. Apay no, mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya, Tilyas! Ha? Apay akas takangay? E di pagad-adalang ka, amin nakasapulam, ipangay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, nga may tayo motan nak. Ha? Sana kasta, ante. Ala. Sige, gatangan tayo ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong muna nako. Awan nga rod nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila'y pagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diyak laing pagarop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabang sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo, nanang. Paasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da, mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatang iti baro agamit, saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna laeng tasika ti pampanunuta. Saan kan ang makaurnong, gapo iti kadadawat ni Antem. Nang? Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. Agungat mat ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran dahi jay, apama na maitid ko ti daon ko. Ha? Kat, kasanon to'y kalkalapaw ta dito Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adaga da ito'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Way, kanakan. May mayat no adan bukod yu alutay kan balay.
Kentap no adda pakakit kita amit isuldaw. Wan nga rod, Uncle. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti address yaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay. Ngam kayat tar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursana ken ka. Amang tadi ti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amay na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta anaimbag, nabayagan na nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka, na kanayon mo mo't adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa dayja bayad da kanyak. Di ka lagbain itikas ng aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karuba da ide. Amangan mo dati makaranda. Agar arbais, rumwar ka pailaan. Kadamo payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Nejay. Nawayan basit. Tarayo ko na. Bumala si Wakit din. Anay. Naggalis. Tulog. Tulong! Tulungan na! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka no nga mentipan nakaipakpak na ilinay galis. Anya, ay nakaasimot ti kapsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit mag. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan at agos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakastamot na ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimat ni ante. may katul. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, Uncle, no kasapulan niyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag tala kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman ak, barok. Napukaw nga rod ti ikit ko tilimbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay itinak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, tigayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Dakalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello kagayam, kumusta kayo manan? Shout out iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Jano sa napunanagan, tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay kani Beng Garcia, Aaron Dave Pagtama dita Cagayan, kani Arlene Shano. Kasimanti ko na ni Cubs at Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakonkonsensya, adang amin naramid ko pagbababawya. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya, ket aganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa.
Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino adayana dayta djanaw? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, ah. Di mi payla nakit-kita dayta anubiam asawa umaon. Sige, nanang. Yawid kun to no bigat dito balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae djanaw. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, ah. Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay uray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan ah. Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damateng. Sapay la ko mga ruda. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mag. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kaya't da ka amam-am mo nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Kastamot kun ka balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalay sakon ni Diana. Janaw. Di kay palagdardarasunaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna ah. No talaga ada kayo tinaikaray para titunggal may sa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmay. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang kaw. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita ak kada kayo, Tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Am-amok day nobyam. Ano tinagbalin nga asawa na, kan ada anak day jay. So ana say-saya at no sinaamaw. Amumatan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiw tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan to ti maraminan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya kadyak kayat akas kenkwana ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae ah. No kasta, talaga di kay malapdan ang mga ibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan niya daw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. No ibagayaw, mapilitan akmat ang mga ibaga kanina ng nga eksyo tinobya. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga mo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy mo tan, ti kinasilosa ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Aggululakit di dayjay. Kanbay sa, napalabasan dayta. Amoy ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak. Agselos lata. Kitaan niyo man din na tayo nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha?
Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanita yana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya! Apay akasla maikulkuleng ka, Tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanen abalasang Genobia na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak na nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla andereng nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wain. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na kati anak ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngamdo talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta, lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak nga main. Amang ano anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngamno talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Tapay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera, saan a waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainaksan ang makikalay sa ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawan ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mau. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaamoy ti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papan iti napalabas yaw. No ngay maamuan ni nanang mau. Anya lat sawan nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka matanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda Jano kun Diana. Awanan ti maaramidan ta. Kasla agbibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan ba't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita amat ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaarma kanayaw. Ha?
Kasla manggargari akanayaw, ti pa nagropa na. Saan mo tikunak? Ay, basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Isu at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Inton parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat maw. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyon na. Amo ni tatang akasarmi ita ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin ang manugang. Apay ka no adi na kayat? Imbaga na kaditirason nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparaken ka. Day ta kadilaeng ti imbaga na arason? Wan mo tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay ipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. Agdadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya? Kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukwan. Wala nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Isu nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapagsina kayo ita kahit nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kahit sikat imang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anyangay, di hustaw ti atap ko iday. Kung nagtumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti Jaskia babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan lang agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangan ka iti trabaho mi ita dyan tama iliwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon tilangan ko iti trabaho. Alamat tan aglangan kan tag-relax tamanen. Agin idatakit ding agmalmalem. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabaho ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikata ko niti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga may ngagkaralangan ka. Saysayangam ti trabaho. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti adaw ti anak na. Si kagat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulod ak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho.
Agpaspasada mat ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwartana. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awan ng trabaho. Katnay, aginroll man ang naging apo ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may ngapo ko nagijay? Saan mo't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga may asawam, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslasok. Kung saan na ka no nga minasigurado, no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumat nga min nagpampanunaw. Anya ngay, di mapasubukan amang suporta iti saan mo apo taut. Datayukit din, ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, ta di yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Agulima ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw? Tilalaw-lawat ang bike. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod na mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan numauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itad na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno at dalang may itad na kanyak akwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawan nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, taninanang tinalawat ti dagana. Ay, kat kaasim at di amama. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tiriknak ken kuana bakal. Ibagata kadadjanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na di asawa na. Madanaganak nga roon. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ko. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumaasin na kumaan. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya amay bulgar asasawa mo't Janaw. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso ka na kayo. Pasensya kayong tatang. Diyak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Diyak itulok ada kami ti mapaksyat diti balay. Iso nga ibaga akong ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di ti imbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanorma bakit. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado,
Adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan, Jano. Gunggunana iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano, Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam, gapo iti imbagam Janaw. No apay mat ngamin, at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagiti imbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon, o ti mabalin nga ibu nga ti naramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. No jak ko maimbagbag at may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasimait. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak man ni ti trabahok. Pasensya kaila ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala. Bye-bye amon na ita. Ta aklo nagmait. Nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Isu nga inkarik iti bagay. Ajak bye-bye ni nanang mau. Ket sapay la ko ma. Ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Tungkal makitak ti kasasaad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya ak. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko ng gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadagiti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho, kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaitawang pala nga nakmi ti asawak, iso dagiti latansyo man ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, tigayem mo, Jano. Alagagayem ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyor nos pare ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal masa. Hello kagayam na imbag nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat Nora sa napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na. Hello mampay kani Princess Ramos tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kasimanti ko na ni kabsat Nora. Dear manang biyanang, adaw gali kamang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos. No kasdya nga dalakad may kadagiti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar itag dudong mga lugar. Amok tumat lang nga gasgastusan dyan lang nga asawa na. Apay no na, itay kapay asuman na udit na. Kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan. Wan idikalman pay lang. Aya, isumo lagayam at a cellphone mo latan at isang sangwam. Katamat nga min dagito ipupus ni Annabella. Adaman nan iti may nga beach. Sino nga Annabel? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan kanayon nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel Amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo.
Malakit din. Urno sumundagi taag kaiwara a papel di ta table mo. Tani asidagan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbero nga lugan mo, Joseph. Talaga mata. Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwana. Tane, nakababay na eh. Wanmat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regaluang mat aday kabagim. Wan alis Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kasi nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Naites driver. Sigamot Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay na, nakababain mo't Joseph. Sige, da kami ti makamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man no dual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo't tanday taala umabado manakaw. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakadwam. Dali sa nga gayam ko akan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor eh. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makamo. Day tala ang ngarod gargarot mo ti alaam. Awan itugot maun. Un, masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay na, nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy dito na parang tayo. Itay pa ya pumanikture. Wan ngarod, dila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idin to taapagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam ti napanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanang taibagak ka dagiti kakadwa. Kapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adda nadlaw ko kankwana. Manipod na kadanon tayo dito Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpinta sa adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko data nagngin nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga kaito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya timayat. Ang di ka unay agyad i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak, pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile!
Sige, aramidom aminan akayat mo apusing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akam pa idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang ak friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayong matan Hanakon nga iraman ita, tasyak matinang awis kanya na. Apay, inuhan nga gapu kanyak, ada nga taya pagluganan tayo. Awan, Ha? Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes anaragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro ana stress ka anak kaw. Kasanumit nga mintatang, jegayem ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyak lakit nga rin tinagbaybayad iti rumbang kumaabayadan na. Anya, ay naglokawn. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabaho nan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslakim maron sapay. Ay singiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rin kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya man ang tiaramidin na, baybay amaw. Panawan yukit na itap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw, tanay, madlawa na bambanog ka. makita yun nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko dyan na pananmay nga beach. Ngam ay nakatupis ka laang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dyan mga aglangoy. Kas kada ag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagi jay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akastoy ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagam to man yung gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Rum, haramat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko ngay kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan dakan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kanay na beach nga road dyan na panan tayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay tagtupis. Apay, dagiti lang nakukuto nga yati agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik nak no kasya pagkakatawaan da ka. Iso denggenak, agyamanak. Ngam na saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kastaya, kan? Ag-aw-awis.
Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta ay Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano nasingatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-awawis nga rod. Sige kit din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa adalakad ko inton bigat friend. Nakadkadlaw matngahan mo nga kaya timapan. Pasensya kan at talaga. Diyak kaya ti sumurot Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kit din nga kayat. Mapanta kit din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon ditoy. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa iti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makambawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabanda kay Dag pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak tema ka mo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid ang siya kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rog nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoy ak mutan. Wan angam dumala ang mataji ag sursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, tanakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wan nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga lalakati magatang ito'y. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako may tinangin nga na. Tapno adamat ganansiyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato ginatang ko tag si Arak Biit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kayaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim nak. Ay na,
permiti talang kayaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya ka matan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngaming tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko, iso nga, paspasin siya, Lisa. Kat binayadam mo dyan, nalak. Katuan day ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di, hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan, agagsa pa agsingsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunambot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ni, apay ngay akas namat ten ti bagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tatiam mo kat ilibre na. Anya, Ni, naiturog ko mat gayam. Ni, ayan nga tani, Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumumbat? Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamdas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matan ti rentayo dito Apay, han nga binayadan dya kaduak. Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga ron. Ayan, ayati pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito anak ko. Isa, kasla kakapsot ka maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, ala nga ron sikat makaamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan ma'am. Oh. Ni, nag-ado ngay data nga labaak. Ganos ka ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaid nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kano, kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo na. Apay aya. Agasam, pinanawan nak ijay nagdagusan may itinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da ngay karok. Mabaanti pa naglabakan pa nagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na.
Di sagot na ko maamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ilang kanya na. Adda karbangan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaigatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam kunam. Ngam saan? Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mo't. Madi ngamin ti kasta nga ugali, manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rumbang nga ilibre nak. Una, ngam adamot paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem, anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kandagaya ka ubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo, anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am-am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabit, napunuan dan. Iso nga agpanunot kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag-lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may isa, awan kwarta ka pang ilibrekan ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Sure ka? Uwan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaan Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan mi kadagiti gagayam kan kaopisina. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.